وفشيرن بيشن قنين تاقيها يعني عبو كاتيا تاقاندن لي هروش بشكل كي چادرتين اشوتاندن هاد هيفاريجي يعني كامباتشا مشكو سي چادر هاتن اشوتاندن مثلا اف جي چبا يعني حقاس انسان ام بيجن دشن قال جدا نايتن يزدينا چما اونا ناين هذا بقرتن مثلا باي الشيعة هنن سنا هننا فلا هننا اف جيشي تجيا ام بيجن حشد شعبي تجيا يعني چما تاني ازدينا هذا بقرتن لكامباجي شكل نينا دكامبادانين ديسا ازديتين هذا بقرتن چادر شوتاندن جي ديسا چادري ازدياتين شوتاندن افهم بلاننا جبوي ازدياتي خلاص جبوي ازديان لكن اتفاقك ازديا خلاص كن لأم هي بدارن ملتي ماجي يعني هشيار بي و دنجي راست يعني بارتيا راست جبوي وان كار بكي دنجي خو راست بكار بينن دنجي خو جبوي خو كار بينن دنجي خو جبوي بارتيا خو بارتيا بوي حف سالا اتنافا واندا يعني 24 ساعة خابتي ودري في بارتيش هر كسي را بكري مادي معنوي ام هي بدارن قالي ما دنجر خو راست درستي بدل دنجر خو هندانك ام زانن هيفيا قالي ما دهل بجارتنا دا نمايا هيفيا قالي ما دوان انسان برين هاتشوين برلمان هيفيا وان دوان انسان دا نمايا جبر منا واخفتني خدا نمكوتني خدا مقول انسان الدنجة خو بفروشي بلاتي هيوي جمرة شحانة مين او مرشحي بدنجة كريانة تشي ويقالي ناسناك بله ايرو ادوي بحوريكا اخر كيما تشاوات تشي بدوام هالبجارتنا دا شبرتا بخواني زمان بحوريا خلقي كسين برين نمعنى ايقو درباسي برلمان بوين اما ايرو بحوريكا تشاوات بيويستش خلقي مارو يعني راستا قالي ما بهيفيك ويهاتا تشكرن يعني إيرو برا قالي ما شخبا واربي يعني أمو كو بارتيا آزادي ديمقراطيا زديا اگر بي ام بكفن برلمان دا جبونا قالي خو ما افقاس خصمت مكراجي سبا ام بكفن برلمان جدا بدنجي قالي خو بهيزا قالي خو ب يعني بدنجي في قالي اگر ايرو ام چن درباسي برلمان بنوكو بارتي آزادي و ديمقراطي ام تجاري جي بشتا خو ندن قالي خو جبا قالي ما في باش زاني وام هي فيدارم باشتر زاني بي يعني الشخص بهذا دا هيفياوي تشيبي برفاب آزادية برفاب خسرية ديمقراطيك جبونا كارب جبو أف جواك ببيعخو أف جواك خواستكي وي مافي وي هندانا وي ام هيفيدارن قليما دنگ خو راست بكاربيني و او بارتي برين هانك جي كاتين برلمان دي سجي او بارتي من هانك البندا دنداني في قالينا ويد دمجي قالي مازاني دنگ خدا كي وجيرانا كي و اي سال جي ام سوزي ددن قالي خو يعني ام سر بكبن ام بسر نكبن ام تركا قالي خو ندن تركا ملاتي خو ندن تركا في خصمتي مادي معنوي ام بشتا قالي خو ام برنادن لام جي هيفي دارن قالي ماجي باش خناز بك باش بارتي در دوري خناز بك و خطا پاده ناز بك و خطاوان پارتي دناز بك جبر خطا ما جداي خطاوان پارتي ما دي ازديايه بلكي او ازدينها وان بارتي دجيدا يعني قالك جي بلكي يعني ام ازدين مالكا سي چاركش ازديا يعني وان بارتي دانا راستا ندويكن بس كو سياستا خدا كوش بويا في جواكي بمن اتفاقا كين نبون اتفاق ام هيفي دارن يعني بارتي ما ازدياجي ادي خوبكنا دستك و بپارتیا مرة و پارتیا آزادی دیموراتی جبوی آزادیا جواکا خوش بوی خطا آزادی بگن اتفاق که و وی گلی ادی بس ام دنگی وان بلا بکن دنگی زید خانه بلا بکن مافی زید خانه هم هندا بکن راستی جی اف پارتی جدا جدا و اتفاقی قبول نکن تنه خوازن دنگی زدیا هندا بکن تنه دنگی زدیا بلا بکن
دوان هلبجارتنا دا پیلانین دجمنی گود ازدیا به باندور دکن نهاده گود بلکی ساله سر ازدیا دابنا مشاندن گود ایرو باندور سر ازدیا بکن او چه پیلانین؟ یعنی پیشش دام سنا گوتنی خودم گود پیلانی وان او زانن پشتی 2014 ازدی گاف پاشده نابش ملیتانت ازدیا چی بونه عقیدت ازدیا چی بونه جبر و جواک کوچبر بکن اف جواک لسر آخا شنگالی بتایباتی نمینه شنگال جدشمنا را برده جداگر کریه شنگال برده لهر جهی به اتفاقی ام بیجن قادا پی و اتفاقی یعنی ام نابیجن والله ایرو دولت عراقی یانجی وکو حکومت عراقی یانجی وکو سروک وزیر عراقی جوان پیلانا به خبره و اف پیلانه بیکتین خبری وانجینی نه اف خبری وان هم انسان همیشه هنه وان ام بیجن خوب ام ناوت کن ام ازدیات پارزن ام مافی ازدیات خوازن او وان ایریشا وان پیلانا همی به اتفاقی را به اردوغان را وان اتفاقی بیکتینن منم گفت یعنی نه بیوا خبری هم گفت چما الهرجی ازدی تینا هدف کردن ازدی تینا قتل کردن الهرجی ایریش دیال سر ازدیا شبوی تنی ازدی شنگال بردن برای خو بدن ولات غریبه و دولات غریبه دا اف جواک مافکی و حقوق کی و نامینه مافی جواکا ازدی حقوق جواکا ازدی لسر آخاویه لسر واریویه اف پیلان و ایریش تنجی ام تجاری جیش بروان ایریشا گف پاش دن آویجن ام ملت خو تسلیمی داگر کریه ناکن ام ملت خو بدش منی خوان آسپیرن چید بیبره ببیجی ام فدای گلی خونه بله ازدی کدین بین باندورا وان پیلانم بیجن وقت پارتی ازدیا یعنی ازدی چما یعنی ام کارن ایرو بیجن پیش گرتنا وان ترسا خستین دلیوان يعني هروش إيريشك بشكل كي بالسياسات كي سبي السروي جواك داينا ما شاندن خصنا بالسياسة تاخو بباندوريا سياسة تاخو دا إجبار بك يجي يعني أم وكو قالين هان للشنغال قالين بيجين الشنغال ماي دبن إيريش دا عجيدا آخا خبرنا داي مالا خبرنا داي واري خبرنا داي أو تاني بباندورا أبي أم بيجن پاده دنا يعني أم چما أم بباندورا پاده دنا أم بيجن جبر هجر خطا آزادیه تو ببینی دل به خطا آزادیه به دل بنسی هاوی خطا آزادیه به یعنی مخابن ازدی مایل کامپا دا ایرو جارانو سوان ندیار او کیدا چن چاوا بکن ندیاره ترسك خاصن ليوان وان إيريش ترسونك إيريش أم بيجن عثماني يانجي أم بيجن شوطان دنا چادر وان و هنداكرنكا أم بيجن خوازن آخوان بيچاوان هندا بكن يانجي إزت خاني لبيچاوان رش بكن بوي سياسته همي طبعا أو خصنا بباندورا خو مخابن أم هيدارن ملت ما يزيدي زیادتر نکبه بباندوری بری خو بده آخا خو بری خو بده واری خو جبر اگر انسان نصر آخا خو به انسان دیم بن نمات آده انسان دیم نمات دردورا تل سرتا بن زحمت آو و انت سر آخا خو بیت لشن قلبی نمات کس کل سرتانین وی وقتی هر کس زانه ازدیاتی لکدری و ازدیاتی لکدری تیتا پاراستن ازدیاتی لکدری لازمه هبی هبون ازدیاجی لأثر آخا ازد خانی لشنگاله بله بله خلق می گود نهاد کمپ باشوری کردستانی ده وی دنگی وان کرده چین وی دنگی خواب بدیم کی یعنی پارتیه که ازدیا کارید ورده کار و خواباتی خواب کی خواب خلق خواب بده ناس کرین يعني نها مخابن يعني إنسان يجبوي ازدياتية بشغله إنسان إيرو دنج ازدياتية بجينه مجن تواهي جهانه
او انسان نكان ودر راحتيشن دنجي وان ازدياش خورا بوي وان قزنج بكن نشاني خورا شخصي مثلا ام وكو بادي وكو بارتي ازديال ديمقراطيه ازديا ام بارتي كي رسمينا ام دكافن هالبجارتنا دا ام دكافن برلمان دا هاگر ای سال 2018 دمام کتین انتخاباتا یعنی کیان سیاسی ما چون وداری حتی روزا ایرو هویت وان انسانا یعنی جی ام بیجن او پیشی گرتنا وان انسانا دست قطع پیدا یعنی چه معنی هلی ازدی دنگ خو جبوی پارتیا او خوازه بده نه هلی چه ما تنه جبوی خود کارتینی مرشحی ویجی هانا هاي دم مرشحي ام بيجن يعني بيانجي هيا ومحماجي هيا وأب كتنا برلمان ده نكو مثلا كفتنا برلمان ده تشتكي جواكي را نكرنا دي ساعتنا بيشيا جواكي ودين كادنجي خوبدن جواكي لسرش أساسي دنجي خوبدن يعني جي دختكي زوري بي دكامبادا دخت زوري لما بدن ملتكي بندسة چما از بيجم انسانا الصراحة خوبه نا آزادا نا حرة از نها ايرو لشن قالي ما از چم سر صندوقه مدوز دنگي خواددم كي انساني نكاري وي دختي نمك انساني نكاري بيجي ازيتا بكرم يانجي ازيتا تنكم يانجي ازي بارين دويتا بكم تنا هاگرتا دنگي خونا دام اصلا انسان نكاري شن قالدا و تهديدي بكا لي مخابن دكامبادا ناس سالا بريا اف تهديد هنا يعني ملت ما ترسك آبيتنا دليوي اجبر في كيجي يعني وكاي هم از هر بندستم هر سخالي سرم هم از دنگه خوابدم وخلاص يعني بشارو جاوي جواكي نافكره تاني هدف وارمان جوان بيلاني روان شعب بيقوارن دويت فكرن وافقر مخابن يعني اف حصالن ام دخوازن ملت ما وگر هسر آخاخو و آزاد جیان بکه بین نما جیان بکه ملت ما جی او درفت او ریش خورنه دیا در باسیشن گالوی ام هی ویدارن يعني ملت ما در باسیشن گالوی بس يعني بشتی ام دکابن سالا هشته ده يعني و سال وقتا بدل ام دکابن سالا هشتیا بشتی فرمانه ده ایدی بس ملت ما کوچبری بس بله هری داویجی ام گوتناتا بگرین شکوداری مارش خالکی شنگاری رت کاری بینزم گوتنی مثالی جی بوی ملتا ما بوی جواک ما بوی خلق ما ازدی خلق ما کامپا هر انسانی کی ازدی یبرو خیر خوازد ازدی دنگ ما بکا دوان هل بجاتنا دا هشیار بن نکبن بن لعب و فن دشمنی خدا نخیر خوازه ازدیادا ام هی دارن دنگ خو راست کار بینن دنگ خو بدن خو دنگ خو بلانه کن و و جاره 2021 دا ام اش بوی خوش بوی جواکا خوش بوی پیش روزا زاروکت خو ام هدف و ارمان جی بیگ بینن دست خو دست یک بکن و ام هی دارن جی گله مال آخا خو ولات خو خوید کبه و وگر هسر آخا خو گوتن و مترسی ج از دیارا لازم ناکه ام ازدینا ام تجاری جی نترسانا ام جبر فرمانا هفته و چاره جی نترسن و ام گاف باش دنا بیجن و ام آخا خو دسته داگر کری و ناهلن جبر ملا باو کاله ما آخا خو ندایا دشمن ام جی زاروک وان بریانا ام آخا خو نهلن و ملت ما هی بدارن وگر هی ددمکا کرده و جیانا کی آزاد سر بلندی لآخا خو لسر آخا یزید خانه جایشن گاله بکرا ام در باز بله گهدار هجام برنامه خواب داوی بینن گلکس پاز جبوتا گوت مهوانامه بوی برای زهرا سلیمان هفت سروکا پارتی آزادی دموکراتیک ازدیا گل سر هل بجارتنا و پیلانی گود دوان هل بجارتنا ده سر ازدیا دن مشاندن تا گهدار مرا نخواندن گلکس پاز سپاس خوش بله گودارین هجا گوداری رادو دنگی چرا شنگرجه برنامه کی تایبت هم بواره بون مهوان امجی که زهرا سلیمان هفسروکا پارتی آزادی دموکراتیا ازدیا پاده مهوان اما بود درباری
هەلبژاردن ئەو کەیلانین گۆل لەسەر ئێزیدیا نەها دنە مەشاندن دەبان هەلبژاردنادا ما چەند پرژێکردن ژێ گۆدارێ مەڕە نەرخان بەلێ گۆداری هێژام نەها بەرنامە بێ داوی تینن هێویە ماوە دەمەکی خۆش وە بمەرە دەرباز کردی بێ بەخاتریەوە